Boxer Ropui Zoramthanga chanchin part 3 kan channel te min ngai hlut saka min lo ngai thlak sak thin tu te chunga lom thu kan seya min lo ngai hlut sak zel tu pan kan ngen cheu ani like le comment lama khan tran min lak saka kan channel te le subscribe lo te pon khongai taka min subscribe sak turin kan in ngen ani Zoramthanga chanchin part 3 rin rel ngai kopin etc. Kum sangka zakwa somriat pakwa khan international championship Moscow nei ania hemitum hian light flyweight category India yo khel India tima thiante Gopal Devang light middleweight Mukan Kilekar middleweight le Balakrishnan Dana Sanjayan featherweight te chuan van doi thlak takin baut masaber an paltlang zolova heti lai hian light flyweight akhel mizo tlangwal Zoramthanga era mi puitele boxing hruai tu te beisei phakin chichare peka hemitum hian maktak main European champion nilai sosa Juan Paulin Spanish boxer chu 24-14 in ani hetianga quarter final alu thu hi September ni somni pani sanga chakwa somriat pakwa time of India chuang takin thangka enters quarter final ti in azia ko hemitum hian Zoramthanga ming chu Zoramthanga ti in anziak nge Spanish boxer baka hian Asian champion te chu ne in quarter final athleng ta hial maya quarter final a hian Cuban boxer ne in tumin van doi thlak takin thau drama achet thatok lo deuh awangin achak zo ta big lo nin anziak hlom ani quarter final athleng theina atana nek tak hi ko vela po boxer Ming lang tham le European champion lai sosa Juan Paulin ania he Spanish boxer ane tumpe hi chuan official te chuan mak anti in an ring hlel ta hiala hadin mun le alo chor chuana ngai tu in rin hlel po awom hle aniang hanin nek zo rol hian damdoi man phal lo amang empty fe in dop test te an nei tir ta hiala ma se fe hlim chiang le tumru na dikna le tor chelna manga a hlo chua ne na la do chu official te bula chuan ngoi ringin achamta aniber Moscow khopuya chanchin bu tham tak chuan Zoramthanga nek dan chu amateur nek dan tur rang le point mutoka nek thiam zirtlak ani ti in an chua ta chui choya anek ran na le a point mu theina chu a special na ani ti in hi pinan fak nge hemitruma sosa Juan Paulin Spanish boxer ane phei hi chu khovelin mak ati hlea eitu thatin renga chom taksa chakna tura kong engkima thuam kha mayan baile dailwa manga seilian mai in ane kha hadin mun tha chiang tu te point an oilo lek hielani Moscow a chanchin bulian mai baka India ram chanchin bulian time of India point October nili sanga chakwa somriat pakwa chuaka chuan expert rate for Zoram perfect in headline an manghiala hei mai baka hian atuk October ninga sanga chakwa somriat pakwa chuaka chuan lian takin tots young boxer from Mizoram ti in Zoramthanga sosa John Paulin Spanish boxer ane dan le ache vel borok chu an ziek kur nge ngoi ani hemituma anin khel chanchin an zia na paragraph nung bera phei chuan Zoramthanga din mundik tak heti hian an ta lang tel hial born in Champhai Mizoram Zorama is a vegetarian by choice one of a farming family of 8 brothers and sisters. Life has been taught in the hilly village. No roads and lots of manual works, including carrying rice on the back for miles, has stilled him. Now 22, he began boxing in 1985 due to the encouragement of his school coach Mr. R. Biglina in Pieru Nakara MRF World Cup. India boxer thate singa ain hlan kai takawang hian ram ayo in a fet suak ta zela kumsa chakwa samkwa khan MRF Madras Rubber Factory World Cup verukna Mumbai a khel ania emitum hian Zoramthanga chu India ayo tirania thunei tu te chuan India chu athleng tu ni mana weight category palia boxer pani zel telan phalsaka hemi ma hian IBF president Ada Jania chuan India medal pakhat tal an lak tu thu chanchin bumi te nena alo sei loka
hemitum hian India ram kotste endik na hnuaya India number 1 ni thin darmen dar yadaf nen chuan light flyweight a chuan India number 2 a anda thin Zoramthanga chu an omduna India le Cuba te chuan boxing lama inzom na thatak an nei awangin tournament an khel ma hian an training tlang heng he Bangalore chuan Cuba boxer Asensio Zoramthanga le yada fate chu training na chuan in khel kual thina coaching camp atangin India chu host team ani wangin weight khata India A le B in an luta practice na chuan mi pani in round ni zealand khela hain cho anin chok thin hetianga an practice tum hian Cuba boxer Asensio hian Zoramthanga hi an he ngai lo tournament an khel tak don ta India team chu ming nilovin A le B a zelu ania Zoramthanga chu A line anda a group B a chuan Asia champion Suk Jin Yang South Korea Commonwealth Games champion Scottish boxer Paul Weir US boxer Eric Griffin le Indian boxer Yeda Fatechu anom duna hetianga Yeda fa omna group a Asian champion le US boxer tra group khata anom tak awang hian Zoramthanga chu group B a chuan an khel tirta dai maya hei takhi Zoramthangan avan duaina nia angai lian tak chu anita ani A group lozo ka kheltir ani awang hian Zoramthanga chu lung oi lo ru hle a khel nge angai awangin a khel lo thei si lo Asia champion Suk Jin Yang South Korea nen ain nek don hian Mumbai a mizo omte phei chu an tang hle a pulal ming lian a sayoi IAS fanu muan pui sayoi IAS ni ta po chu heti lai hian St Anes High School a Paul Riat azirvea South Korea mi thian ane nge tho than nia sikul an kalna chuan India mi ka tandon ke chu Korea mi ka tanang antia an tran tur sein ain hial fiam ve bapa hemituma en man hi cheng somnga ni a puminga sai oi te chung ba ka mizo zirlai somni velin an en ve a G block a an thua an bul mai F block a chuan Korean ho an thubok mizo zinga kumlama upadeu ber puminga sai oi chuan Zoramthanga trantu amamo thute India aya o awangin Mizoram tilovin India Zoramthanga tia au turani thule mizo ani thu chu chanchin bulama anzia to awangin mipuin an theto thoti in thute mangchon mizo en tu te chu afui mol ani anin in khela anin ne tok leya India Zoramthanga tia na lai chuan an bula Korean ho chuan Korea ti in an out her ve boka hanin ne tok boka amuna en2 te po in MRF World Cup in khel mu nam pernin an sei hial ani Zoramthanga hi achak rama achaw bok ani yang hanin nek zo vela hian kakutum kalek kang zo lo lek ani ati hial ani Jim Khena Bombay ya Asia champion Korean pa Sukjin Yang ane nu hian Sukjin Yang chuan Asia champion kani khan he fighting su hi champion kani awangin kadon ani a tuna chuan Asia champion dik tak nena aom to ang ti in boxing su chu Zoram nena alana havar asenatrial ania ama po khan aro view thin tin albat sanzua chuna senghe Asia champion ane nu hian quarter final a Scottish boxer Paul Weir chu ane le a ama tantu India mi de chon lom le a Zoramthanga chu an zon luiani hemi tuma referee in Zoramthanga hena bana party lai hian TV commentator America mi Sam Hickman chu athut mun atang chun lomin a zuang dor maya chuti taka Indian hena US mi nal alom pui ta chiam chu apula thu te point mak an ti le a henga tinge izuan Zoramthangi America mi ani silova ti in an zot ngala Sam Hickman chuan kei chu an coach kaloni to a Indian boxer ti ka ngai na ru rieu maya India hian world class boxer anei kaloti fo thina chu wang chuan India in hena an changkha kalom mani ti na chang nge ani semi final a world champion angam lo November ni som paruk sang ko som kuwa A6 MRF World Cup semi final khel tum hian Mizoram khochak lam tun ma thingtlang kholien
ni thin bia te khua chuan television pahnih chi aloma TV antenna manga laman nga yani bia te tlang electric department je che na in kota chuan TV pakhat an hunga antenna herpol an oma her tu ten TV an hu phasilova amanem an han tilang langa Zoramthanga te in nek her chu tum nakalain Bangladesh channel te an her chu le zok thin achang le Burma film star sutua leather jacket ha abel nu ni om tak nen dikara an le je lai te an lang le nol boka hetiang hian buai taka hun engmo chen an her nu chuan 6 MRF World Cup sanga chu semi final Zoramthanga le US boxer Eric Griffin te in nek chu an her chok theita han lom lutuk chu an phumur mur ani han na group lo zok ahu purom zok le boxer langsar US mi Eric Griffin tenen chuan group khata anom ho angai ta khania Eric Griffin hi sanga chakwa somriat pathum Olympic champion sanga chakwa somriat paruk American champion sanga chakwa somriat pasri le somriat pariat Golden Glove champion sanga chakwa somriat pakole sanga chakwa somkuale Goodwill Games World Champion ania India ayo Zoramthanga ero khovel na melriat tran chi ani hama mai nilo India rim hian khovel huapa in elna boxing medal chu soilo medal tharau taknial po an lor chin ngai lo phieru na diklo ni nge ya ngai thei wang chuan a group lo zo ka khel ma se semi final hi la thleng tho ani anin khel ma hian Zoramthanga chuan mi tu ma ka hu pur big lo tin a sei chok ve hiela semi final a chuan Zoramthanga red corner le Eric Griffin blue corner ke somli pakua fit nga le in chili sang ta chu anin nek tange nge ani round khatna chuan an thei top chuina in nek soka atu ma an jam dun lo round ni nan tana chak zok ni tum rana anin khel lai chuan TV commentator point mizo tlangwal Zoramthanga chu alo tan ve na sa chu lo ni in thanga must throw more punch. He does not throw more punch. That means Griffin is gonna control the fight, and whoever control the fight usually is a mass case wins the bout at the chok hiel ani hetianga chakzok ni tum rana round ni na ankhel lai mek hian tran atanga rei lo te a Indian boxing coach Volkov chuan Zoramthanga Griffin kha ane don lova a riat awangin tlomna entinan towel avam lut ta thut maya khovel mun changa TV lo n2 te abara khai le Mizoram atanga n2 te point aumzi an thelo le Zoramthanga po alung oil lo le a ring klang chu abo nok maya amuna n2 mizo te chuan atap ni hialin an threnge coach ne na chuan engatinge iran vamlu ne theidin muna ka ding ve thowa katha po kalamang leinem ti na lung oil lo thu asai hial ani Eric Griffin chu ne nek le achou le ani ti enti nan Zoramthanga chuan pan pheile te atum hiala referee chuan alo dan awangin thatakin akir le maya hei hi a coach aza lo na lam ai ma in hala chou zia alantir lui tum na mai nia ngai ani hetianga Zoramthanga tepu tu anin mu sakhi lek lai hian aking puipa Eric Griffin chuan final alu awang chuan lomin alam kol zek to a Zoramthanga uil tuk chu alung oilo ani ti hriat turin a boxing glove chuan amit te a hupa ring te chu abo ngoya ma se akot chuan bronze medal match an khel le huna thathara kheltir adu zok awang le US boxer Eric Griffin chu ane don chung lo ti a hriat chian awangin towel avam lut zok alo ni a boxing glove te an phel nu chuan referee lampan turin a hril ngala heti lai hian Eric Griffin chuan in fiami ril rupuin Zoramthanga chu aron pom ve lop thunga ne don lo chunga thamhan he vak ai chuan tia apuin adu sakna chu atan chuan bronze medal ala na atana poimo tak aloni ta zok ani Eric Griffin a chu ane emo ne lo emo khel tluan ve hrim kha a chou zek mai alonia ma se ama coach berin ati ang chuan lom taka awamzi angai pha ta ani he thil thleng hi Mizoram Sport and Youth Service
director jail mingli na pon rang takin Volkov ale Zoramthanga chu telephone in thilom si azot nge ani hemitum hian Mumbai mizo chung ko panga le zirla ingmazat tinan envea Mumbai mizo IS chuan vor pulal mingli na sayoi te chung poinan ena hetianga to welvam lu ani rual hian puminga sayoi IS chu rang takin boxing ring bula chuan Atlanta Zoramthanga chu dressing room a hruai tangal ani Zoramthanga lung oilo thom an hriat awang chuan India boxing hruai tu te chu an phili vat hloma India Amateur Boxing Federation President SP Adajania chuan puminga hena chuan nangin varhilte ane don chuang lo ani chuan bronze medal achu theinan ein nek kan ti top mai ang ti in kan thil lok veka khati chung khan athin urani kha akhing pui Eric Griffin khan knock out ta se bronze medal achu theidon lo ti po a hereng sia tin alo sila puminga sai oi chu dressing room a chu nakal ngala Zoramthanga hena chuan bronze medal alak theinan anin khel chu ti top ani thute bronze medal ala ani chuan India ramin khovel huwa pa boxing medal alak masak ber ani tur thu hril pa in aku ngoya abula te chuan puminga chu Zoramthanga pa emote po anti pa nge ani Zoramthanga hi alung oi mailova vai million fa ni tak te chuan autograph and deal sapa alo nar zela autograph deal tu te anno lai chu puminga chuan amathua ya lam atanga amamo awangin sign sakzel turin tinghal la thatakina sign sakvele tanghal ani ane taklo Eric Griffin a phei hi chuan anhuwa professional boxing alu chilzuya away ta hian a champion chunzom tanghenge ani hetianga Eric Griffin ale Zoramthanga second round na anin nek laya India coach Anatoly Volkov an towel avam lu awang hian India boxing hruai tu te lunga oilo vele thunga an ngai dana chuan Volkova hian Zoramthangan pathumna hinchuna athakek se adu wang le chakjok se tia du sakna a an ngai tatlata chuan an lunga ti oilo reive thung ani heti rual hian Zoramthanga an 12 vom lu awang akot Volkova achang vak chu India ram chanchin bulian telegraph ngai dan alani lo hle maya player chet dan moi lo ti na chu ve ku bok he chanchin buina zia dan chuan Zoramthanga hian TV interview a akot chu stupid scots tia a sei thule he tong kampe hi chu Indian American Boxing Federation hroi tu ten an hel hle ni in an ziak langa boruak hi alien hle ti hairual ani lo ma chuan semi final a chaklo nena bronze medal an hlan thina hemitum hian Amateur International Boxing Association AIBA chuan rules an siam thara bronze medal pani chu tha anti lo awangin avoi khatna tan bronze medal chu semi final chaklo zok Zoramthanga le Dharmender yada fate chu anin chu tirta ani khati zong kha part 3 ani a la chun zom le tur ani minung ngai thlak sak tu te zong chunga lom thu kan se